Iyo mo. Ay, iyo mo manayin atin. Ay. Nay, Ay, iyo mo. Ay. ni, Ano yung natinag ka? Apa ato? Apa aglalay to cake? Ay. ni, Iya. ni, Ni. Okay. Apa aglalay natin buto? Ay, okay. wala. Ay. Ag-hi ka man, nanay. Hello. Ay. Good. Good morning. Ay. Pero makikigtot ka, Mike. Makikiko tagaroon. Kumusta po kayo? Pastila ta ati mo. Ay. Ha? Hoy. Ay. Holy Week tatan, mame. Mama. Ay. Ma'am. Mano to yun, ma'am? Talo. Ay. Talo. Nagano kayo, ma'am? Sagka. Ay. Ma'am, adami silsilok yun sa. Gano. Ay. Kasi nagmaya man. Ay. Ana di ay? Ay, won. Ay. Allah, mayat si ka. Mayat? Mati ka. Ay, won. Nagpintas ka to yun eh, ma'am. Nagpintasan. Ay, saan? Ay. Adanak yun, ma'am. Ang tatalo. Ay. Dahil ni Nanay Lydia, dito ya, Bimonton, Malik Isabela. Hanggang magsilang-silang kabuto na yun. Ay. Apa yata, ilang. So, ato jay. Ay, suso. Ay. Nanay, ito dum aja ibagak Agong Agong! kungkong. Ay, nakabalo na ti okay. Ay, nakabalo tinong ko. Ay, Nakabalod. nakabalo. Ay, Ito dom. Muging. muging nga ta. Ay, Lapayag. talpay ka ta. Ay, Kili-kili. kili-kili. Ay, Saka. saka. Ay! Allah kayo. Wala ka, nagbastos ka ila. Pangpadasan mi lang aji mic no napintas mo lang. Ni, agap apoy. Agap apo yun. Ay, Allah kayo. wala ka ila. Hello mic test ka. Ha? Hello mic test ka. Hello, my taste. Ika, Hello, my taste. Ay, Ni, hello. hello. Ay, Abalayan. balayan. Ay, Nakel. ang dakol tao kim balayan. Ay, Sinipa. ay, Sinipa naman ni. ay, Ni. ni, ay, 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 Ni. ay, ay, Ni. apir manina. Ay, Hep, 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 koray. Ay, Oh. no, kini na mo. Ay, Dakil. dakol talatag mo. Ay, Surdo nga. surdo nga bakla. Ay, Agro pa nga. agul pang sunggo. Ay, Pigilam. Challenge ko kay nanay, pigilan natin agkigtot. Madi nga dapat noong agsaon nakakasta lang, naka-open lang. okay ni nam. Latag mo. Buwi. Buwi, keke. Ay, I. iyo. Ay, nagbastos kayo. Ay, chalos kikikot mo. Ay, mangkikot. Hep, hep, kore. Ay, surdo nga bakla ka. Ay, Agro. agro-uro pang sunggo. Ay, Say hi to my vlog. Hi kapagayam ko nam. ay, kapakaya. Ay, Sabali, mitsi ka. Sabali. Sinipa nan. apa mga amin mo? Ay, Kinamal. ay, kapakayam. Ma, ay, Ma. Ulit. ulit. Ay, Dita ni Nanay Lydia. Agpakasar into no? digat. Ay, Kasar tunog bigat. Nagsapa ma, nagalisto man. digat. Umay kayo maki. Umay kayo makilamot. Ikatikto aja madi. Makaumit. Kababa. Made. Kababain Ay, ko. kababain ko niya manila. Ruksan. Ruksan. Maysa. May sa, dua, talaw. Ay, Mapapung. makaputo, takila.
Ay, Ala, ala. ay, ay. Latan. Ito. Ay, ipit. Ipit na dyan. Ako okay. Ay, Nangig ajay. Nangig. ipit ta mamot. Iti. Gayam, ti okay. Ay, rumot. Ay, Ala. ipitik at ninibutok. Ay. Oy. Oy, nagsiga. Oh, nagsiga. Nagsiga si Kang. Kasla. Kasla. Trin. Ay. Trin. Hoy, bang bang. Ay. Oh, ana. Kasla ubing. Kasulubing ni Dora Dora. Ay, dura-dura. Oh, ni Nanay Lydia. Uy, pakapsot. Nagpigsam. Pigsam ang aming tauki yun. Ay. Kapso. Nakapsutan nyo ah. Ay. Isa. Masa. Dua talaw. Ay. Mapapung. Lalag. TikTok nyo okay. Ay. Ay, pa. Hindi, ano po. Nagpanga mo, Jay. Nagpangi matasalam Roxanne. Nalalaing pa king. Ay. Nakauy-uyaw mo. Ako yun. Naghuyaw ka. Pang-testing. Nagsikil ka. Isla. Kasla ka la, mamana. Ay. Ano naman mana? Ano man mana? Mamana. Ay, nariya sansanak ko lang kumang. Tadyahanap ko. Tantana. Tadyahanap. Hoy! Hoy, yung mong ti English ka ti pusa. Wala na na eh. Kat. Isla. Kit. Ya. Kate kumak. Kat. Di naratso na Kat. tinwang. Ay. Di naratso na di kat. Puriket. Orikit. Ay, orikit. Anong English ng mingay? Or English na aso. Aw. Anong English ti kambing? Ay. English na ka ba? English na ay English din. pusa. Ay. Yeah. Dog. Ay. Dog. Oh. Ala ni Roxanne ni di na Aray ko. bagay. Ay. Marami gilatag na. Nagkatil. Gatal. Uy. Pagtubtubor mo. Ay. Ano yan? Laka. Ador mo. Bahay! Bahay kubo. Ay. Kahit Kahit munti. munti. Babay ko na. Bye. Ay. Nagbabay ka. Bye-bye. Bye-bye. Sinipa na. Sili pa naman yung okay. Ay. Latag ko. Manang. Ay, manang. Ay. Ni.